viešpatie. Šiandieninė mūsų vakarinė auka, šlovinimas ir garbinimas tavęs. Priimk šitą auką iš kiekvieno atviros širdies, iš kiekvieno atvirų lūpų, kurios tarė tau labai tylų ačiū. Ačiū už tai, kad šiandiena buvo nuostabi ir palaiminta. Ačiū už tai, kad šiandienoje mūsų gyvybės kvepavimas plazdėjo mūsų krūtinėje. Ačiū už tai, kad šiandien darbo diena praėjo ramiai, tyliai ir nebuvo jokių bėdų. Ačiū už tai, kad automobilyje niekas nesugedo ir mes nenukentėjome kažkokiam autoįvykį. Ačiū už paprastus žemiškus dalykus, viešpatie. Taip, Jėzau, tu mums rodai savo malonės rūpestį. Taip, tu rodai mums savo aprūpinimą ir mes nebijome. Mes drąsiai einame paskui tave, kur tavo kelias mūsų bevestų. В этом Ты, Господь,
очень велик. В этом Ты, Господь, продумал все от начала до конца, весь наш путь. И в этом Тебе, Господь, слава. Воздаем Тебе всю славу, потому что Ты велик, и Ты достоин всей нашей благодарности. Ты, Господь, сегодня не дал никому пострадать. Ты сегодня и на протяжении всей этой недели нами заботился. Хотя даже наши глаза, может, и не заметили этого. Где-то что-то, где-то кто-то получил исцеление, где-то кто-то получил финансовую поддержку, где-то Ты работал в других направлениях, и Твои ангелы хранили нас. Спасибо Тебе, Папа, за это. Спасибо Тебе, Дух Святой, за водительство Твое в каждом дне и на этой неделе особенно.